Menaro mianyaya ngoki me anju ngosaka January puloka punyne hafta ka puyo milukotani UP session court ho techi mina ka murder case milukotani session court UP ho ku techi mina la moka ere ho bakwane ngagnami November 5 2025 anya ho moka milo lisironi ni nihimi maintenance ho Bharatiya Nyay Sanhita ka section 120B criminal conspiracy ho chumitaya mo charge mudetu Section 302 Punishment for Murder, Section 316 Causing the death of an unborn child, or Section 201 Destruction of Evidence, or Section 34 Common Intention. O techi mina ka melo malami court hearing ho gyokin do lalu do. Suga case mi December 2020 anya ho ronge. O hura January 2023 anya ho tere evidence pai makopa case doa kunumi mina ka urwata hura 2024 का 18 दिसंबर हो सेशन कोर्ट हो इम्बुतु ओहरा जनवरी 2025 का लोकवान ने आलो हो सुप्रीम कोर्ट हो इंगुतुकु एडवोकेट नाबन जोन का लुनु हु चुमिताय केस हारिकोदा चुमिताय मी अन्या निखायला जेल हो संदोय मी अते केंदोला लुदो उस केस मी आईपीसी चार्ज लगाते फेब्रुअरी पुलोका लोया हेला लोंगुन आलो हो यारिंग योकिंदोला लुदो Jiro ka garbage dumping milukotani. Jiro mi ano kapyo tourist ako pa kudu ho jaro pasisi kakako ho kacho papa nu chikampa bunya tola budo laludo kakako ho pariami accessory gate circuit house ho all jiro mi public atanka lunu jiro mi karu budola ho kacho ba nu gari mitra grandpa batela ima laludo ho pa government la jiro ka myu atami jiro mi hembusala Dari pagu sala lunyado. Jiro ka kapyomi dokan kene sala halaludo. Class 5 school student yupya ho ka mensun akomi lukotani. Tekapolo ka nyikhaela lopini aloho. Kino avola hime ako private tuition class nar layer public school yupya ho. Ude inkunumi mune bitola. Ho Dreams Hospital ho baloganumi. Dibrugar ho treatment pa pota tasi tola. Ho kino avo sutuku. Abo ka aba kino tupan la. Abo ka awmi ka kankele adin din tamana une Europa gitu alatara datu teku ho aitara tachetola totu ho pasimi anye mubina mutu dola halalunya do. Posimi investigation mula takatara la mako ho. Menebo ka uru malami hembo pela lunya do. Asigat police ka bike paji depende anye milu kotai. Sika puloka hikainu aloho Baik paji depende anyi latu tu. Sega case me case esa mutu Pasigat police station ho complaint menyala pail mutu. Ho semika complaint menebo Sri Dodung Chopal January ka no pinyen ayo depende mi. Semi Superintendent Police Pasigat KTM Service Center Demaji Assam ho ke latu. Pasigat ho latu ko nemi armya hu Harinath Dole moka anya hu 23 years. Ho hura investigation maha kele Vishnu Dole la Harinath mi pajitiu sitola anye milatu tilaludo. Arunachal ka rural livelihood mi kakine mi lukotani. Arunachal Pradesh mi ka miu atangka ano ayapa ka chinnunusi. Dani chatupaka chako ganda Arunachal Pradesh. Arunachal ho biloku miu dujutanju bejigumyo mi ayuma pamukopa ano ayado laludo. Ho sipung government ka mutipaka murigunemi. Self-help group Swarnim भारत विरासत और विकास ला निमता मिला अरुणाचल का तिकोयानु मलामी हाताचा के निंदुपाला लुदो हो स्कीम एमजी नरेगा चिका हो बिलोका अजिमुजु लुजुमी अनु आयापा बुचा बुदोला लुदो उसका तेबलियो का किने मिका लोगोनसी अरुणाचल मिका चिमी यानु का किने मी लोकोते सुनिपाई हम का ने पाया बच्चों